Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Ovaj put igramo na serveru Mineplex. Idemo jednu survival gamesa. Uzimam kit brawler. Tebe ću prvo kupiti. Si čuo? Tebe! Ok. Idemo. Znači, meč počinje za 10 sekundi to. I sada ćemo se baciti zmaju. Znači, super je mapa. Lijep te uzeti, ali lijep. Možda i putem. Jademo. Ok, sve sam pokupio. Idemo dalje. Ups, it. Nemoj ići na moju rutu, tako. Ti lijepo na svoju, ja ću na svoju. Svi zadovoljni. Super. Čest nema. Bitno je da imamo oružje. A tebi mogli prvo gubiti. Tako udaraj. Odi. U idućoj rundi ću si kupiti kit Barbarian. Učuk. To, gotov si. I sad ću te ja lijepo bacit. Thank you, doktor. Kako bi te sad povukao da imam Barbarijana. Odjavamo. Lojčite, jel mi treba taj chestplate? Dobar dan. Tako je! Prvi kill, sad idemo nešto pojest. I idemo dalje. Tako. Nadam se da te nije niko pokupio. Ok, je. I tebe isto. Idemo na našu rutu. Idemo gore, pa ćemo se popet stepenicama. Tebe nije niko. Ok. Zašto svi kupe često? Kuži, mora ime malo ostati. Tebe nije. Čovjek, brate. Skoro smo full armor. Još nam samo fali kapa. To. Imamo kapu. Golden. Ok. Daj nešto dobro. Patike. Ok, ajde, neko. Ko treba obući, se obuče. Idemo tu vidjeti. Enchantment table. Mislim, imam kilova. Ne, ajde jabuku. Ja imam kila. Opet. Ovo je više kad bi to bio mač. Ili možda da ipak začar, a? A ne, neću. Možda i hoću. Mislim da tu mogu. I samo da li supply drop down tu podajali. Ne, to je već ono bilo.
Znam ti. Nećeš mi vidjeti. Ok. Gdje je otišao? Znam gdje bi mogao pasti. Vidiš stvari. Ok. Znam gdje bi mogao pasti, ali... Ne, to nije to mjesto. Treba mi pojeti. Čekaj. Dobar dan, ti si gotov? Ti si gotov! Gotov si! Kako ga nisam ubio? Ok, bit ćemo 5, ajde. Zadovoljan sam. Ja sam krava. Ok. Sada sam rekao da idemo tu i uzet ćemo kit Barbarian. Ajde. Barbarian je na drugoj strani. Da li ga mogu kupiti? Ovo ne. Šteta. Neću biti Axman. Bravo. Tako je. Dobre. Zove smo kit Braverito. Ovo mi je najdraža mapa. Ti nećeš ovaj često otvoriti, ali tako ti ga ne vidiš. Super. To. To je trebalo biti, ali ga nema. Tu. Ok. Ti si gotov, mada. Ajde više. Sad ću te baciti. Umri. Gdje su? Čest. 2. Tu jedinicu dobacamo. Tu. Dole neću i zato što onda moram parkurat. A parkurat mi se ne da. 92 bloka. Tu. A neću ići na njega. Ipak nećemo ići na njega zato što treba malo bolje oružje. Čest. Daj mi neki mač. Da. Super. Mač pro klasa. Je bold. Golden chestplate. To vidiš dobro, super, odlično. Ajde, došlo. Ja ćemo tražiti oružje. Opa. Offside. Probat ću ovako pokupiti ovaj čest. Ko Bogdan Games.
Ovaj Afan ih dere svojim stone swordom. Lično. I full gold. Full gold. I vodenik se. Vodenik. Koji baš voden? Što nije iron? To! Odlično. Idemo gore. Tako. Još jedan bolt. Tu nema ništa. Često. Pa ćemo kamenje na njih. Idemo. Inch damage. Onda je znači moguće da neko ima damage sword. To što vam piše inch damage. To vam je onda uvidi stvari. A tu je i stone sword. Tako. Kako si fancy. Bora. Da li ima strijela? Fishing rod. To bi mi super došla. Kapica samo neka bolja. Fishing rod. Ne treba. Ne. Ok. To je tu. Ajde pogledat ćemo. Ne. I ništa. Sad pokupim pol stvari. Ne. Ok, neko je startao doma. Tako da, ćemo se mi to sakriti. I postoji jedan rough pork chops. Znači, idemo parkour. Tako je. Da, lik ima diamond sword. Imaš diamond sword. Ok. Ništa, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!